Kasalali main ko. Sa pilukiluku ito ko perang koros hong ng programen rongan ko ko. Piluku to kan rawat yay Elder Ildens Abraham o bil Fred Carroll may bilisang CMF ng kolonya. Rawat tayo anut yay bil rawat di bangkayang sakla tayo kasugulin ng likokat o Ranwat tayo bang kusaya takot Mwomwodiso. Pam mo itong kumukumayan. Kalangan ikamelele me ewaralap ko sampal me child sapul man ka ranwat te an ko bana ranwat me bidata Mwomwodiso. Sapul me child kawewe ong roj inenen ko sampal. Pwede me toto kun lama-lama me Mwomwodiso yay palian lama-lama. Imen kecil korosan mangi me labin lokaya wat main ko Mwomwodiso e kosang ni lokayan kri ke me lokayan kri ko wewe ko saya eklesia me wewe ki Israel kan me rong o ale yang Israel. Main ko miya wag pesangan Mwomwodiso o palian lamalam. Pag cekak miminan palian lamalam, ak child sito minan Mwomwodiso. Kecil wuya Mwomwodiso ni aiso me Christ mimire child. May nakak miya peita kalalapak takot Mwomwodiso. Pasang pang eutra miya main ko. Mwomwodiso yay paluwaran Christ. Puksaraw masa niyang child nan kayong karon tralaw tay Isaac Riyaw irachiki kay Isaac Riyaw lel riya Isaac isu puksaraw masa ni Christ rasang paluwarew makokontroto miya a paluwar chayo a kokonen paluwar wat ko panawiyata war chayo piltuwachak child koros men sus te men ligi lutukan te memayaw takan. Kecil baptize kelar ngen sarawi. Puk child en uyala warcayo o child koros alayer o out kitar ngen oja. Puk kaiten kokon chayo me uyata palwaran aramas puk kokon choto. Mabaten ne pan inta kaitek ngoy kumuteu ar kaitek ngoy kisen palwar. Met choto wewe me solar kisen palwaro. O masalang ngayon paninta kaitek ngoy poran masiw ar kaitek ngoy kisan palwar. Met soto wewe me solar kisan palwaro. Ama palwar uisa kuyar poran mas. Yatwana kak rongwasa. Ama palwar uisa kuyar sa salang. Yatwana kak netwasa. Ar coach ka chukupana ni palwaran aramas kokon koros tuan me kachin kupurki. Socho pan miya palwar may pan kokon chayo. Ar palwar chayo a kokon akan metoto. Ye me poran ma seu soto kak intang kumut nan soto anane om sawas tepil mange soto kak intang patrenen kan ari soto anane kuma erso kokon en palwarakan memomon luat rechail ekin utan ko sampalong kechail a kokon cheikan mekin kechail kin leme me soto non ke sampal yime kechail kin apali mau yatu yawasat wasa cheikan palwar chel me sochakin sainsal mon aramas ye ekin kanay nay melel ekin kanay nay mau sang kokon lingan en palwar chel kan ap kot katun ko sanedi palwar chel kan o katkiyang wow laut kokon kan me sota arlingan me so pues samnemin enter kin miyan ni palwar chel ap kokon koros en sangon isono ong ni sawaspana ma kokon en warew kin in kin matakla kokon koros kin yang matakla makokon eu kin ale kapeng kokon koros kin yang payag kapeng or kumail koros yang wiya waran Christ o amendment kumail ye kokon en warwot na isapol ma child wasan kaway te kasali yang child me kalaban Christ maingo kokon toto miyalale e kosong balong child puegi sapol ma child wasan kaway tan ranwo jamasani Mwomwodiso o Mwomwodiso ye palwaran Christ kichail wiya Mwomwodiso ni anso ma Christ kot lala child ni anso ma Christ mire child
o kchel korosan mangin an kayung koron te isak riau len ria isak su e masani kokon toto mia me wewe ke kchel koros mia tail pais soto men ka kosaya me i soto katape nintuan sapol machel wasan kawai ta masani me kumut soto ka gentang ne isoto anane yu utan palwar reu pan uisak la ma koros kokon koros mia kaitu wasat malan riau memia wasat anda mumun malan in sampa amet yimu wasat anda mumotson sampa pon wasat anda mumotson wasat mumotson sampa pon maingko yei saulangan sampa unsak wasat mumotson wasat yeyim me wasa aramaskin porala kautakya karapani mot maingo pumumutsun sampai apon en koto renasa yawasa rapan porala kautakya yaramasaman niyaw ya saulang man apananana yasa me apananana patong mumutsu miya wasana apan porala kautak ya pugon mumotso niya ya mumotso man kayo iutan pa na siya wasay pa parala kautak yo nan mumotso wasat so lang isampa utan pan kautak nan mumotso wasat ya pugon mumotso kayo pugon mumotso wasat kayo pana puksaro masani main konan melka kayep kisilisak silu irajikikeu yawan dengan o yawan kaisa na maun sapul man kotakan arail kun minimin pana kosam palong kachel ranwat mango wegi sapul machel wasan kawai dan ranwat kot masani yawan dengan o yawan kaisa na mau naniro ko yawan masani pana pak choto kachel ramas non kosam pal gila atan pali malam karayang kachel liak toror mesoto kun wai kachel pana karyao Pokon pana. Ibru ralau te isak rajik-jikriya isak lemau. Puksaro masani yang kecil wasat. Kumail ter cokati isang amail cihakan pokon panakan. Nintuan na kay arkina puan kun uya. Ap kumailan ko pokon pana. Kakela kanan kapeta naman. Nintuan na mail wewegi meranen kauno ekorantor. Yeyew karapan mumotson wasat. Pagkailan pokon pana. Kakela kanan kapeta naman nintuan atail wewegi magchail mimir ni munran tuan kogo baka saleta kakela kanan kapeta naman pagchailan ka koros yang petelongong nan kamoro mag Christ katun langayang trail ninlopo irakasilu kaudak utan ko sampalong aramasaman niyay ko kamelele me yang tuwa mumotson wasat saulang man utan ko sampalong aramasaman en kaudak puksaro masani maingko nan sonira laut payo ira cikcikriya isak payo masani ngene coach o megin kautak yangi en kautang ngene o melen ira cikcikriya isak silu makayo ko sampal wegi masani nan ira cikcikriya isak silu coach rapa ke ton kautak melen maingko kaitek parala sa raw makasampal parala yang kautak poniay so bakto to kayla ramas kun parala to poen kapayata ap kaiten kautak mongyong sudayang pwegi aiso me mongyong yang angani train o nganen koto kintok pana iragabayo karaban momotson wasat pwegi wasan sa waskipana kisakis o koyak aiso me aramasa mani butong sampa kot kot kiyang aramaso kisakis o koyak na ramaso Makchay pan kelang nan puksaraw maingko nan epso siralaw payo rajik-jik isa kayo kot-kot kiyang trailer kisakis kay nan kayong karon tralaw te isak riyaw irajik-jik riya isak walu koti puksaraw kasala yung trail kisakis kay
Ori yang so magtrail putong sampa kot kot kiyanger chail kisakis pukat yang aga koyok na menemen. Yei koyok pukat maingo. Me kot masani kitailen sawas kipena kisakis pukat o koyok pukat. When sawasa pukata momotso, tatagan momotso, tatagan kot kan me uyu yaunan momotso. Iragalimao, yei batak. Utan kambagabay, ekosom palong trail maingo. Poniay so magchaikin parala sarawi, tamag trail kasik. Trail utan pan parala kasik, me batak pan uyawi. Oniay so magtrail monti, trailin maitang kotan masan. Kambagabay ko tamag trail ranwat trail kinchang alaya. Tekala puyawi. Ainso me son patak man the preacher man the east me patak. Ainso me patak elelia. Trail kin kalap kawewe. Labach intintay. Kambagabay masanan court men katek men kopung men kalwa. Puksaro masani nan pugan Timothy e masani yang child. Or niyanso mag-child para la kauta, child utan pan kasik mag-child pan rong patak. Akay bak main ko, child aramas. Kin men rong megot me pan kain na mawi child. Main ko masanan court niya pulto. Esuto pan rapag tame pan kain na maw, apon child and kasik me pan uya masanan court rong child. Tama kareta kompara la kauta. Kayo karabali mau mesan salerma kayo eupana karyau pagon pana kasilu kautak kabayo sawas kipana kisakiso koyak kalimau patak I karaba marama sa mananana parkila kautak karyau euya kakalik yo sangren court puksaraw kasalayang child mango nan bukan ibru ralaw te isak irachik riya isak limau riya isak payo lel riya isak limau kichali isono sawas pana ni kasalaban na child limpa ko child uyuya mau kan kichali ter chokoti sang child chiakan pagon pana tuan agay arkin apuan kuya child nan chiyang kakailakan nan kapetan amenaman put tuan amail asa ranan kauno karanto euya kakalik yo sangren court kichailen isono pagon pana isono sawas pana Iragasilu, yay wasa kawait and masanan coach, sang Israel saulang makan kin ko sangya. Main ko saulang makan nan wasat, esuto mamasan ni saulang te aramas memangopot. E mamasan ni Israel kan metailar te lallar nan masanan coach, makak sa wasay trail o kair trail ta nan memaur and saulang. May na pan kak miya pay tagtagalabak. Ayawasay pan parala to kachla kautagyo. Yawasa pan kachla kautagyo. Kayo wasa me patang rongamaw on Jesus Christ. Kampo kapay ekosom palong kachay. Pwede sangan pali kay miya ran watch mon pay. Me chap kita maran kaun Jesus Christ. Apoy mulaw rokosakosaya amay sa ukop churor. Arak chaylan mangiyo wewegi. Me maran kaun Jesus Christ pali toto wiya tatang ran wat poran litibig me toto iragariyaw chaweka ni sono opakang mechegan niyay kamelele me court mimi rey niyay kamelele me court yeyas rey utani pan kasaleta limpagan court nintuan puksaraw yamasani iragasilu chawekan trakila ngayon sarawi nan Hebrew ralaut limau, irajigay sa kwalu, puksaraw masani, kumail ter sa kaukila taulul wine, kumail entrakila ngay sarawi. Magkasalay ang child maingo, may wine o ngay sarawi, irasotokak patch pa na. Irakabayaw, ngongki kalogi, rongamao, and Jesus Christ. Utana wiya pukoya o kakalik yawang child saulang, Ye a child puko and kalok Romawan Jesus Christ. Ye a child puko and katete maran kaun Jesus Christ. Imen koprela kupra child ay so ma Christ kat sang samba e kiyang rail kakalikwat sabol ma warango and patang Romaw the kalok Romawan Jesus Christ lelawang iramay samba.
Arniai kamelele me uya saulang. Awia trail puko. Kalangan nikah ke pilih Sawaski. Hey. Wasame patuan Mwomwodiso en wasat. Palia patuan Mwomwodiso en sampa, palien Mwomwodiso en wasat. Pagkakaya maskin matawa mau kak mimitan ni mo yorong petakran sarawigan. Isitu anak kola nanim sarawi. Nan melaka ko siya mo utang kedalanan de potiti planted nan 10% quote. Kita lutan pan yang ya kesan Mwomwodiso. Kaburati yang wasame ko siya wasame patangki rongamaw in Jesus Christ. Kaitekin atan lamalam, atan lamalam sudah mawai kedalanan lang. Wasame utang patapatangki rongamaw in kawan Jesus Christ. I wasame kedalanan Totiti, o yang uyat troe, o termat matawa may ban maboy kin mimito na may rong pataka sa Twitter. Utang kataban yang lilanan, 10% quote, pattern, saulang traikan, kautak. Ime men Sawaski. Kalangan Tami bilmen yang cair eupenen saulang. Mesansal ni wasan watawat me kayun karon isek riau le ria isek isu. Me kusukusia tuan kakon kan ni kalapen Christ. Ikamelele me wasan watawat kaseleta tuan kotre kasempal ki o karasakin kitrail tuan kakon kan mimi ni palwareu karose kasambal kareta I kamelele me Mwomwodiso kan anana wewe ki me kakon karos te karos me kakode kian marang kaun Jesus Christ we are katete in Christ tailan anak tailan eupene o sawaspene wegi ansyo motomotalar kalangan ma wewe ki me Tama kom kasalita ning kapano me ya asoto mimita ni atan Mwomwodiso eu udan Mwomwodiso koros me patangki rongamawan Christ iraila nana sawas pena kaitengin kadayan uyaki imunti tipuki ke atani met ayatani met karta kita sedoka ko pena o totok pena kita wawe rongamawan Christ pergi kita kesikir tapi natan lama-lam. Amak dalam betawela atau poson tu penata. Mentama akai pakatai patangkan the doctrine kan sedukin parak pena ap ketan ki posoneu. Ni asam kewia CMF, iwia Assembly of God. Wahun kita ama ke kamelele. Oh ibil kasih kambil wahun kita ama ke kamelele. Atau posona makasambal. Ada kita antu benoin ta, nanta kasih tu kami lelaki. Kita tu betah kami igi masanin ko. Kata gini me, Paul ko siya naksin ko. Maltera kami igi suang masuk kata berkan. Nian Christ akatin low mo na bangkat kita dan nanleng apakiran quote sam. Low ki sapul mereka, poran kak tu ada Christ i quote sam arah Ada bambak toto rekomet metu me. Ime keras we lo ki ka ural me minan imusarawi eu limiti dong ada nan kisini mukis meirai mampak beneso nanatan lama-lama kan Christ sapole me Mwomwodiso mengeter yai nan totari pin wat me we lo ki pemakata pangka ke u ki pena ada kesikata pon Christ sampa poime lo ki masani poime sama banese ke me Israel uya I work melele. Arne kowa gawia CMF ngai uya assembly labo atan kimo kutay koros kasi kerta pong Christ kutay totok pena a melel samba banda. Puina mo makit Christ. Israel uya disciples of Christ. Ari ay makayo kasambal. Yerbang dalu gipenatan lamalam. Watan lamalam sudah bang waik dal wasakis. Kalangan ni may pulmen sa waski ang suksit. Kalangan Ibiliang kamelele manianso me Christ te sises kat ni sampa esuto ka watang Mwomwodiso. Sapol me Mwomwodiso uya pata akseli.
kalau sili, sapal sili. Saraw kasali yang China bukan mati uralau te isa kuno. Pensises kay na mo rin sapul matron batang ko itak rin kalal o kay na mo masani. Tama ramas kan kinintaki isngoy. Ay relap ko saya agay kininta mo kamu ilaisa. Agay ko saya kamu son baptize. Agay ko saya me kamu me sermaya. Agay ko saya me kamu so gobo. Apso lang picture ko saya. Picture ako eh. A picture ko saya kamu me son kamauro me masayaw. Sisa sa sapang masani, may pay ko picture. Pues sama yo, magkach kiyang kautial te kilalwat, te pasapang wat. Ari, ko picture. Picture wewe kita ksintrakay. Masani, ko picture. Pon pay balapwat. Iban kawatay mo mot. Ogi, tama Christ masani yang Petruso. Pagi Petrus we kata me ikras me ya kaidin goto Messiah we rian sotre kau no katin wo kata la teu sang Simon no ku yang Petrus kisin takai rian da poe testimoni me ko wian tama ko kasali ta me pon pai pala puet iban kawata ai mo mocho katekin pon Petrus pon Christ poe buksaraw masani me yei Christ mo yatel pai palabu. Kailangan ko mo yung bil kasalita Iran me bil kawasak nan bangun armasakan me bil kin agis ko sa puro-puro ki Iran me kom kasalita. Boy ura me bil ka sa puro-puro laut nan buksaraw men. Tuwan armasaka wewe. Imen kuchal korosen kamelele ma mumotson Jesus Christ pan pasan da te patatapon picture asetan bangka kuwela. Apa tatapon Jesus Christ setan sudah kakuela. Pagkata ni me masani murna masani mo bu ibam kawatay mo mo supon pai pala pueto suruh wani munan pelagoy bang kawela. Haleluya. Kalangan kumpil mimi atau mengambil. Kailangan ng kupurang koros na bilyang kitnan program mutin ranwat imen pil patagay ang to koros me pil mia pil ewan so ranin mo kan me pil kokoto ma pil pan mia to pil akay lukaw ta pil akay irakan ma si pil pan nanan siyan tuko bana ma pil san sa long koros kumail honta te sa mal television kano atadak ma puro kwamut pangkino bilgin kupuriang wiawi o tama-taman Christ pan puroto. Kasih lihat.